la so long si do pon po pen inko ra thom pen si reception bang do po he pen ti that pen do po la pen ka chi tong je bang ke no mat alis nang le tang pulo tang te la bang ke Punjab pen ta do ji Rajasthan pen tame do ji Delhi do ji Tamil Nadu do ji Bangalore do ji ke Bihar do ji Jharkhand West Bengal Assam ke do vek po he so si mane ke ong dong state pen nang che tong do ji si no mat ke ta nang le bom no Nah, itu nanti tuh masuk ya soal kenapa sih lah soal tuh kita cerai kom dengan si mau semua lagi di kom. Tapi langgang kote lah ya kartu no lagi soal tuh nanti dapat itu nanti sum jadi nanti tong. Lain hak itu ben ini lah hai kita kon abi mah dari soal. Kace song pan kita pon abi puke kali lo ati asong same penana ningkan dolo mati di 1986 pen KNC same dolo ba IPOA formation hustame KNC tumta member organization son si dolo 94-95 pen same kasi all India long si tame pinang an aki sung ha nirbhaya ke so pen chenglok Delhi long same ko pachudut hala da kace song pen Burma commission la so pang ninang kok talake main bangke IPOA all India Progressive Women's Association ala bangke si contribution theta la son thak si do kapre state long same non bangke la andam te do he tame state tin long same la bang sorlo tumhan kachene ka holo pen ke pajok la pen society long same sorlo status ko son si so pen chingbar kre mane la so status along ke le dunji ma hala so han same nakche so son thak si bihar along so esi pudame ja prang bang ke sorlo tumhan reservation ave same panchayat along 50% reservation bang same hala da bihar along same aipa tung kache song tang kring ajone si 50% women reservation bang ke panchayat level bang ke bihar pen si chenglo non bang all India same la so political jitu share sorlo tum same non ke long don bang ke la hen non bang assam same la si implement hai apen topik apen da karbiang long same nang ni tum chini ji da dakta ke thedung akes ke ni li tum si hendel long te ke long apen son thak si lahai violence akes ke mane la khasi un edet se ahot pen ke li dun dia din ta dolo hai lahai rape case pusi na me lapen penaan murder case lahai huye long same ni li tum pudam pulotang te dak dolo penaan case ala pulonia long ta nut do son gang rape lo murder ke dak sita me chu head rina rong pipia case long sita me dak difu hichiang kang sita me ni tum lahai procession dam ka do be pen se hang taram pen api sab kaline ka lang ne sita me jak dum han ke neping nang son thak dolo akes bang ke pen vesa long sami son penana kes do habor ko kalong son he kasi penana kes ke otun de kalilo kes penan handle dun lo even army kes along sami ni litum kama 2000 hala ke ring alang 2003 husita me isi pulang milia long isi thedung kes hala extremist kan kiti damamen pen bang ke kamando tum alang tum pura tipung hesida max siku pamisi ida hala sona kes along sita me kupilo si minor rape do koklo penana sorlo pan molestation do kok koson hala tuman identified un e pusi dak di fu thana along make thang action of edelo apini litum guhati along anam si hala so sita me smith badodam lo even DGP atum hanan si ni litum kidnap ajoine api bangalang tum ta charjuno daklo angpar ke kado be news channel along sita me hala sur bangke non portal ba kom hekla tami durdarshan news lo anda mek lang data join api pena bangke chiklo ejon api latuma phan la phung krai sita me hedi latuma identify thaklo athini litum demand lo je hala sor ni hala sopor ko man masi duty kita man latuma record ke do register long entry je hala so teng jong senang litum hang et lo potang dala bangke pilo identify to ne dat ko kula so join ne pena bangke la so bang ini amek cepalang no kene kamandu teman makha manda kata pen nep namsi alang tuhan suspension dan lo la pen hala victim atum stame la so jitu human rights long taminil tum case pidelo mate women commission long same case pidelo la so joine api bangke hala da human rights commission pen nami direct pilo police department ha si la hai atum han mangke compensation pinai pusi hala so teng la so compensation stame long lo son hatak ke damtang apora la parkwalong isi jad regiment atum jitu rong la tumta son thotlo arlo so kan ke nep da kirida mamen pen rong long so lo man ke lang rem hai do ko hala so ke sus along sta me hala penang organization thur pang hai ili tum der kolam kali hala ta all organization se nil tum chelang lo
jelang pen sila dapat protes ka dogo wedolo api bange del vi along stame home minister long antame memorandum pidam lo api ke daga kol ni tum handa kamanden atum nang hang se dak chingwai lo la det pen api ke alang tum hijanta cicini lo cicini pen si la so alang tumang bong so exon dam de ko hala ke ba main accuse omunir bangke ametang si suicide jo la so na kes stame thedung a kes along stame nil tum la so long bangke tidudun clip la son kalilo para ke dupik lang hai akes hai details case along dam boltam lage aport anang kokpo te eja ka case long mangke hotu kele dunde ta dolo vanili tumle le dunde sitame asong ka prekeli dun sitame hala tame melo asi badu sitame song e claim bolo tang ke tum mane komanele un e ma thala ke la som palang ka dilo kile una ling bang ci song nang po la so justice ke long je pam ke ka do ko mista meli tum matha nang po lalo lasi lahen lo lapen jaseme disi non kimi new generation man isi feel gantung lahen lo jeli tum penaan ka Charlie abong mo maratum si tame Charlie pami nangji penaan atum eli tum chetheglong non mane araki hormuki hung lason si tame dokok du penaan lahai drugs ka doko ve hedi lahai ki chupen talasi lahai hui long ke pajum ji apan tame eli tum guardian atum lapen locality atum lapen ka doko ve laso isi conscious section atau mangke laso puthak bangke si serious nes NC koson si laso bang ke pajum ji mahala samel tum anu tintala along samela ta arku dolo lapen government aset apane chu ningri kang tung lahen lo employment na bang pipo nang ko qualified tum han soarlo non so pinson non lahai tum han employment generate ponang ji kali pulutang te penaan ke non theklong je soarlo tum sita mel ha employment ka vepen me henu atwa lason ke dam tum sita me ke dokok lason lo asela daga bangke hala so osu pimar tum han ke chokche pudam de aprang dak authority tum jasemet ang litum arpudo si lahai mesen employment jok si pipon botang te lahai ake henu bangke kachi hungkom hekji lapen si mesen ji si matha lasila overall lo thalam botang de topik pe tame si koson si mesen ke parliament घेराव आइल ओस तमे निल नुम समे चितों दुनो लासो जोइने si lanon ke damtang 2010 bangke राज्य सभा long an bangke pass लहे pen lok sabha long ke chu damtang 23 September 2023 September chiklo si pass lo tame implement melang lasi ni litum la so puthak tame ki pukang tung layan lo je sor lo tum han tame lahai chong thui thepin pen ahok pet la koson si paching thu thekjima hala so pada rong bang ladak dasemet non cari bom atung along arput heta athela so pa implementation apart si non dam nangko non ke bang ji assembly election ke bang ji MP election along sorlo tumhan 33% reservation ateng seat konat nasi reserve jima hala so abangke clear isi mane prabjin pen la so bang do nangko pusinil tum chuni dikang no la penison abangke lada Karbiang Law Autonomous Council iltum Karbiang Law Autonomous Council long mangedeng pon pedalang mati pasti Karbiang Law Autonomous Council long stame la prabjin pen dak isi long stame la pen all party hang pen stame la women reservation abangke prabjin pen pachun ponangji athe council masira me arta ke dupik lo 70 years social council tanon ada sorlo tum hana bangke inghoi sipakta laso kerai kom pipon avida bangke sining dug lo mane party level bangke isi hini pipon lo sta hala bangkali nilitum pukang tu mangelain lo je sorlo phans tame jong si non ke seat ka ke pa bajalam stame du lasila so seat ke pa bajje hot bangke la women reservation aputhak tame laso pipon vek nang po ko bangsi dilipini bangso press meet along pensa menang li tumhan media klem bang pu bang pi tumas tame chuning ring tu la so news jate nang li tum an so se highlight pon je pa lalo la penang pare si bangke dolo la women's day par months tame ni tum apong so international women's day talon us tame hang pon bo women's day an tame si holiday son peman pon unason te penangan women employee tum samila soni bang ke sangani son man pon po lapen kaprek la scheme workers atum sta mealang itum han isi honorarium ason si pipon chot pini asa punon midday meal punon pini angganwadi atum punon ki claim nang khalang litum kam dupik sta me
एस ऑनरियम सैलरी पाना बुपे ऑनरियम के सूरी के थम सूरी थ्रॉक लांस पिचो पुलु तेलांग li tumta family ke cepang reng ke sungprungji at least fourth grade employee hala so ateng alang li tumha rikok nice ponangji lapen so ateng salary stamp pi ponangi puse li tum chunji konkantu মুৰব্বী সকলো সেইটো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক আইন শৃংখলাজনিত যিমান তেওঁলোকে মুৰব্বী আছে তেওঁলোকৰ চাগে গভীৰভাৱে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ ল'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আজি মহিলাসকলৰ কথাই মই এই ক্ষেত্ৰত অলপ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি সন্ত্ৰাসবাদীক মহিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীয়ে কিন্তু পিছ পৰি থকা নাই ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণটো হৈছে আমাৰ কৰ্নেল ছফিয়া কুৰেশ্বি ভূমিকা তেওঁলোকৰ নাম আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই আমি ইন টোটেলিটি এইটোৱেই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মহিলাসকল কোনো ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই আৰু আমাৰ যিবিলাক নেকি সা সুবিধা যে আমাৰ যদি সেইবিলাক যদি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পুৰুষ মহিলা বুলি কথা নাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমাৰ দেশখন গঢ়িবলৈ আমাৰ সমাজখন গঢ়িবলৈ কিন্তু এটা সমানভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেই উদাহৰণটো আমি দেখিছোঁ যে দেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি অকল ঘৰ চলোৱা নহয় দেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কিন্তু ছফিয়া কুৰেশ্বি তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু স্মৰণীয় হৈ থাকিব গতিকে সেইটো আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ যিটো বলিদান তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্ম সেই কৰ্মক লৈ কিছুমানে যে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক বোলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভগ্নী এই ধৰণৰ আখ্যা দিয়াটো কিন্তু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু মহিলাসকল ইয়াতকৈ আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো অল ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমাৰ বৈঠক হ'ব এই বৈঠকতো আমি মহিলাসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু ইয়াত বিশেষকৈ লাইভলিহুড কথা আছে গতিকে আজি চৰকাৰে যি ধৰণে মহিলাসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ কথা তেওঁলোকে যি ধৰণে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে এইটো বহু ক্ষেত্ৰত এতিয়াও পিছ পৰি আছে গতিকে যাতে আমি সমানে সমাজখনত যাতে পুৰুষ মহিলা যাতে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ সেই সা সুবিধাসমূহ দিয়ক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া ইয়াত কোনো পিছ পৰি থকা কথা নাহে আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কিছুমান যে চিন্তা যে মহিলা হেয় চিন্তাধাৰাৰ কিছুমান আছে সেইবিলাক যাতে আঁতৰাই এটা সুস্থ সমাজ যাতে আমি গঢ়িব পাৰোঁ যাতে মহিলাসকল কোনো ধৰণৰ ভাইলেন্সৰ যাতে সন্মুখীন নহয় এটা ভাল বাতাবৰণ আমি লৈ অনাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এই দায়িত্বটো অকল মহিলা সংগঠনৰ নহয় এইটো সকলো সমাজত বিভিন্ন অংশ ব্যক্তি আৰু গোটেই সমাজখনেই ইয়াত দায়িত্ব আছে গতিকে যাতে আমি নিজৰ ঠাইখন নিজৰ দেশখন আৰু আমাৰ সমাজখন ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে আগভাগ লয় এইখিনি মই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি যাতে ইয়াত ভালকৈ মিটিংখন আমি সুচাৰুৰূপে যাতে চলাব পাৰোঁ সেইটো আশা ৰাখিলোঁ আৰু সকলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মই এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ